Te leo tangata la ala langa mata o le suafa Iesu. A le mea o le Iesu sa o la vale a le tatu te Talanoa. O aina Iesu. Kusa merkuspai. Who is he according to the Bible? Le feme karapo a koe ala kusesi mzesi Iesu e se mele Iesu. Aonga i compromising o tole upole tua pia wala e se le Iesu la ilo mon mau yofa e se le Iesu la ilo tato e se le Iesu la ilo ele paha e se le Iesu la ilo ele hindu e se le Iesu la ilo el musalem e se le Iesu la ilo tato Ia, te whatalo whatu fo le nei a fiafi, e swafa manu mahalo i Keriso, mahalo le soifua manuia, mahalo le langi mama. Vi ia le li, o mawhai fo i ona, tātou au lia mai le nei a fiafi, se tau soifua i asiola fo le nei tū, o tātou whelua i a idungo nei, so ta inga, penga whai langi a wale whaasoina, tātou tala noa ai, le fionga mamalu o le tua. Whamanuia lau le tua lolo kone lea fiafi au tātou fituwha i eitu sa maranga fionga ola. Ia, mālo fo soifua pasta. Mālo soifua sunga pasta sa vea. Mālo. Whale nganga le Grace Recipient Community Church. Ia, o te manatu le nei a fiafi o le akau se e sir kam ka pu me tau fisini mutani Ia. Pila ka nga e ko kongo be funga le o le serious fo ipo le ase me la ka ki do ia ia pe o le me le la ka nga e ko nia fiafi la ka ki do ile ka Iesu ia pe funga le o Tala ia Iesu sei a fa per kulanga le la ka nga nia fiafi po le la se manatu la se la longa o to ia e aile to fa fo ipole ona tu e te toi fia tatala no ai i le tūranga lea o Tala i Iesu. Ia, ia le, sira pasta, ia te ulawa ia personally, o le tūlanga mele ngā solonga ia i nei le vaava ai le, ia o onga ia ma le tūlanga au ona lo ia i le ngata le tātou whale lotu ia o nisweo kalesia. Le tūlanga lea i le tala le leima le folofolo ina tuspa ia. Wal mea moni lava. E pe o too much ke le whapea tu stara whapea. Te le au tangata la ala langa mata o le suafa Iesu. A le mea o le Iesu sa o la valea le tātou te Talanoa. Pe o le Iesu ngata o le tusia korinito. I le wheme karapolo. Koe ala kusesi mzesi Iesu e se mele Iesu le. Aonga i compromising o tole upole tua pe o ka fa pe nga se manatu ngale ya wala e se le Iesu le lo mon mau yova e se le Iesu le lo tato e se le Iesu le lo ele paha e se le Iesu le lo ele hindu e se le Iesu le lo el musalemi e se le Iesu le lo tato e se o le Iesu la cristiano le Iesu le fe maka kuspaia o ia o le atua e whaavavau. O ia o le atua nā fio mai, na liu tino tangata, e na ia maliu na e whaamangalo i nā tātou ang sala. Le Iesu na le karangoa le kuspa ia, wala hindu e tali tonu fo'i i a Iesu. O Iesu se tasi o tua e pei o isi o lato o tua. Ia o Mosalemi e karkongo o Iesu o le profeta a ele o se atua. Yo isi au vaenga o Iesu ele o se atua, ele o se akali o le atua. A pete o tātou, ma tātou tua, ia tua tolu taspa ia. So Iesu la o se tasi o persona o le atua, o ia o le atua. O ia o le atua ma tautia, o le langi ma le laulangi, o ia na whaia le langi atua ma le laulangi, o ia na liutinu tangata. Vaile il kala kuspa ia pe o le lukanga sfulu iwe fa pe sfulu ave mai awa ua saule atali o tangata sa ili ma faaula ile na le lo ka ke ia nga i kongo wa le na o le Tala ia Iesu o le fisili nga wa le ngo ko fisili ko o ai la Iesu
Yeah. Kusa mar kuspaia. Yeah. Who is he according to the Bible? Yes. Whailanga e kau whalau tele mai lan tūranga wale la ka kokiki o saolola po a Iesu Yeah. e fua i kuspaia le whamai. Yes. Yeah. O tele mano no I kala kuspaia really the whole Bible, especially in the New Testament. O lo talanoa ia Iesu, uanga o Iesu lava la kumu i kala kuspaia. Pe on fatu i stasi o kala kuspaia i le Iesu lea ala o Cristiano le lukanga sfuluiva fa pusfulunga fa mai awang saula tali o tangata ya sa ili mafaaola ile na le iloa la refer kalanga i Iesu me la i o le luka e lima fa ko lua fa mai o tele isau e vala au ye wa mioton sau noanga nga Iesu ana o sau mo e wang sala ina ia la tu sala mo to Iesu la le ele isau i se sim ele so ka faope nga sau malana mission na sau malana mission e faola he came with the redemptive purpose o le tua o i o le tua o fula ele Roma e lima fa pe varunga e kalfa pe pasta o faali tino ina mai le tua lona lava lofa ia te itatu ina o maliu keriso masuio itatu o tatu ang salapea o inga vai nga o le Iesu le tatu talanoa o le Iesu nga sau mai le langi nga sau e maliu ia ele fa pe wa isi Iesu a isi vai nga ele to tu ka ko Iesu nga maliu to tu o ia fo o ia ile lo langi ile na misiona la il fa solo ta no nga ile la mata o especially la le seriously pasta te va ai ile tele male ano no io ni si va en fa tau lava ile soifuanga o Iesu wa le ofsili pola skala al tuspa ia mai lona la fofonga beila ole Ioane ono tolu lima ai kala fa pe a Iesu mai o le a reto le ola I am the bread of life. Yeah, o le simeanga ia Iesu, ele se moli mau, it was a direct discourse nga ia, ma ona so o mai na talanoa ia I whatstau ia te ia, mai o le malama lama o le lalulangi, mai o ia o le whaitutu o maa moi, o inga o le saunga le mua maa moi la ia te ia, whai o ia malama lama o le lalulangi, au noa mageriso, e ola lalulangi ngai I le pongisa, whai o ia maa reto le ola, no inga au noa ma keriso ale aise sila reto le fa le nganga o tatu talanoa ele ola ile olanga fa le nganga me lo ai o ia o le toe tu ma le ola no inga ele aise se mfenga kupule me la o le toe tu o ka ko umala pe ale a fio mai Iesu ka fio a fio mai Iesu ka ko fio o le mela tu pula o toe tu mai tatu o le langa o ki o la ia Iesu e tupu le mea la le winga kala Iesu fe mai o le toe tu ma le ola mai o ia o le leo maa moe le lei e longo inga fa atusale o tātou maa moe o ia o le leo maa moe mai Iesu o nei o le ala upu moni ma le ola o nei o le vine moni ia peila o nisi ngā moli mau le al tuspa ia e whatatau ia Iesu ia malesi tele malesi angongo ai la tava ai i le tūlanga lava le i le tātou li mai lava i lona whanau mai ia o lona soifuanga I le olanga nei se ona toe a fio I le langi ma mea na tutupu ia mea omana tusa ma le sosoani mai o le atua le amwhion tava wa ai I le nei serious ta amata pasta Kai pasta. Sila tua dua hafa. A sia tātou te tari tonu ai. O Iesu na whanau mai le taupo. e se ata tu te tari tonu ai O Iesu na whanau mai. ia o stasi lea o onga tuspa ia matua I longa na challenge e le whaatutuanga Cristiano ka inga pe o Musalemi atheist mai si tangata umalawa fe mai e impossible le mea onga o le tau pou a whaanga o le mea mua kusama usilea pasta e alang kakaunga kakar kongoi langa foi o la fe mai al tuspa ia
first and foremost, o la fe me il tu spa ia. Ava ai le il tu sile a mata yo le kalango le genealogy male whanau mai Iesu. Ar kasi ama ile whai upunga ngai pa ia mata yo ia ile mata yo mo whai pus fulvanu ngai whai mai sa whaapea ona whanau mai o Iesu Keriso. Mai lola sa whau tane lona tina o Maria ia Iosefa. Ua iloa ua tō o ia ile anganga. A o le I whaatasi ila ua. Tō inga, ele ia ese mafutanga whaleu ngā li. Tane malfafine. Ana whanau lava Iesu. So, this is always a matter of belief ile sufficiency of kuspa ia. Ile sufficiency of the Bible. O lesi fo mea, o la fo karango ele whea inga tuai. Pe ona walo ia Isaia whai mai. Isaia ngai fitus fuma whawhi mai. O le mea lea e tuina mai ia lea li I lava le whailonga ia te utou whaauta e tō le tau pou. Ma whanau mai se tamatane, e le se tamawhine au le tamatane na te whaingoa ia te ia o Emanuelu. Ngō ingara, o la anga whorofolo e whenga tuai. Leo whataun uina I le whenga fo, le whanau mai o Iesu I le tau pou. Ia ai se ata tu te tonu lang fika karkongu ile kuspa ia arkala kuspa ia o lana whanau mai Iesu ile tau pou I lona tina na fau tane ia Iosefa ele fa pe fa ipo ele fa pe wa ia se maftang fa lo ngali ia alang fa ngau so that's the fulfillment of the prophecy ngai ile whenga tuai ia me nga karkongu because tal tonu I tātou ile a fionga pa ia ale tua. Tātou tal tonu kala kuspa ia, ar kalanga kuspa ia. E whanau mele tama ile tau pou. O le virgin birth langa Iesu, o se mea makua le karkongo e mawhau o le tangata ele oskerisiano. Lui mai ala makanga e kaurwhai unga. Ia le moni malwha amaoni o le nā manatu po lea o onga. Wa se tasi lea o onga whaavae o le whakirisiano. Le tartonu e lo kanga you're not a Christian. Ele oskirisiano pe ele tartonu I le whanau mai o Iesu I le taupo. Langor kalanga al kuspa I alai. Nea la ua mangingo le I fo kulanga ne tonu le whanau mai. Whaarwhanga le taupo. Wa kasingi on ka upu e. Keling vai fo ia tatonunga mamua. Ele ngata le li o le au Kirisiano ia a oisi whatua tuanga ele un Kirisiano. That's how they challenge our faith. How pe whenka karkongu I le mea. E whiua whai ako de whai upu le a ua I loa ua tō I le nganga pa ia. Ai oa whi me siaki DNA ia po a I oa whaangongo o isi mea ngā ua o ia. A lea nawa he me mo koi mangingo mai I ia. De kuspa ia. Silong koro pasta whawhea o na mawhai o na tupu se mea whaapea. Virgin birth. Ia, me whanau mai I le taupo. Well, tātou hui loa o le whanau mai o Keriso I le taupou o se mea e pe against I le natura o mea e whawhea ngai ma le natura. Longa winga o le whanau mai o Keriso le taupou o se vāvenga. O lona o langa a to o le vāvenga o lona fio mai o lona soifua I ngei. I le lalulangi o vāvenga umalava ia mea ngā whai o le mea fwoi ngā ala I ona whainga tā I le tangata e oti whaaleanganga ona malama lama I le vāvenga ma le tala lea wa o mea whaaleanganga ia me kakuspa ia e le mawhai e kākarana whaaltino ona malama lama I mea aleanganga whakaika ingala no mea lea me kakuspa ia wa whanau Iesu I le virgin so that's a miraculous act of God. It was a miracle and there is no natural explanation for it.
It's a miracle. E le mawhai le mawhau wharetino o ngā mara malamai. And it will remains impossible to understand by human reason only. So we need the enlightenment. We need the illumination and the enablement. Ale ngā pa ia e mawhai e tātou ona talitonu mea ia. Wa o le whaafita auli leo o le tangata. This would be always the man's problem. O le mea leo le tātou tau mawhai e whaavasenga ia mea whaalea tua. I o tātou mawhau tangata. Mea ngai alai o ngā tau le whaatutuanga Kirisiano o le tapua inga le whaatutua. It's a religion of faith. We've been given that faith. Mea ngai le mawhai e kangaka laulangi o ngā mara malama. E a mai e le atua le whaatutua ma le marusi anga e tātou te whaatutua e matari tonu ma vaai malangona. Ma mara malama in mea a le atua. Because with this finite mind, we cannot believe and comprehend the infinity of mea ale tua. E re mwhaika mai mawhau tangata lea, o ngā mara malama i tala tuspa ia. Whame e whanau le tau pō. Kasi ar whaalonga kaka e le e o iai le hango le tua, le ai se whaatua. It's impossible. But it is a miracle a le tua, o vā whenga a le tua, o le fina ngalo le tua, e ile mea lai mana o le tua e whaatau nu. Ngā sau e walo anga ile whengang tuai, leo whakaungu i. So it's not so much o le whaingo se mea prove ai, e sa o le walo anga. But really, o plans la vale tua since man's fall ioi since ile pa ua tangata ile ang sala mai lava ile amatanga. So from that time God was working through this redemptive purpose ale tua ina ia whaataunu uina aile e masisim whainga whaiere mea ngā nga o le tua himself. We sin against God. No one can save us. We cannot save ourselves. But only God can save us. O ia ngako ang salanga iai. So e tele la mana o noa ia o ngama ma vāvenga le tuspa ia tā tute le taitai ona mawhai ona mālama ina i le atu o toa. Se ivanga nā la vale anganga o le atua. Whakai ka inga la. O le mea ngā le whai e ia Nicodemus ia Iesu pe whawhiwhenga whakara Iesu e auna e tue whanau for wina. We just cannot figure that out. Ke le ki of sida Nicodemus whawhenga koe kupu ngā mea. Ke le koe ofi mga waruki ngā maa. Because that's right. It's impossible i le mawhau whawhartangata. Au le whaalea nganga e ke mawhaiong e tal tonu. Malisi mea ia e iloa. Magakus pa ia e se mea whainga tā i le atua. Whawhiwhea ona tasi le atua a tolu ona persona. That's another thing. How can we figure that out? We trust, we believe it by faith. Wai, la whemea karakus pa ia. We don't have to reason out. We don't have to figure it out because eleanga yuka ko mawhau. But we need to take it as it is, believe it as it is. I le whātua tale tonu o upu la whai mai ai, o upu ar kuspa ia. O le maliwo Iesu, ia so e koru koe ku. Le muskaka kupu se mea whapenga. Le skanga kai breathless, woti, dead, aso e tolu, a to e tu, whawhenga whamkaranga. We cannot. I say, it is a miracle. O mea ale atua, o fuafuanga, ma polkalame ale atua. Markele lava mau mea, whawhenga ave ngā ele langi apa au. O mea ngā kupea Iesu, whawhenga maliu koe ku, whawhenga pula le kawaso, anga wheangu Iesu, le il parpala whaingi ngai maka, sa kaunga kili le anga maka me ngā pupula. So, it's contrary to the normal science, i tātu manatu peitai, o le whainga ngā mre ala, a le atua, o le atua mawhai mea uma, o le atua whai vāvenga. O mea nai le mawhai e tātou, o na whaamatala, ai mawhai o na talia e tātou, i le whaatua. E mawhai tātou na talia, i le iai lau Iesu whai mai, whanau mai, i le taupou.
we just can't go beyond that. Ele mfenga whaku, whanga tau pō, ai langa ngā ama. The Bible says, the whanau mai tau pō, full stop. We believe that's what the Bible says. We believe that's what the Lord wants, that what He said through the Bible. Awhawhawhia ka mai pingi. I ngi vai kaua, i whara ngai pili wheka, mai koi whamakala mai o mea ngā, mai sakara ngō mre ko. E sao ngā koi ngā, mai ngā renga o, pei whangane na ua go beyond le point leo ka iai. Nā so, koi ngā mangaku whawhenga pēu. Ke role, te role tala, ngai masa ngā whai e tātou, misa ko inga, pēwa pēu whai so se mea ki kau koe langa wa aia. Ma ko inga, se iwi o maka se o mea iwi o kari. O se whai akua, i koe ngā mena whamai, o paua mena whamai kuspai. Ia asau mai ngā renga. We can never go beyond the Bible. Loinga kala, loinga whoringa mai, okay, I prophesy, he prophesy within the Bible. Even that doesn't need. Why you do the same thing like kuspai? And mea whātua, it's all theologies will always go back in sufficiency of kuspai. We can only play our game within the confinement of kuspai. We cannot go beyond. O perfekanga ma mea uma, mea ranga e sau, we all come back to the conclusion lea. Prophecy is already done. Le whaavai lea, apostles already done. Le whaavai ngā. So why? Their words, their writings, it's in the Bible. The teachings of the apostles and the prophecies of the prophets are all I kon kuspa ia. Iyo. Ele koe iei, ia se si mea. Pasta, o le vaenga runga rua le o le fisili kolu lenga ka fisili ngi funga. Beva pe. Ai ala se mau o le kuspa ia. E tau whamata lai le tūranga le. I virgin birth ale. Iyo, ile. I virgin birth le saka karama. E te o le vaenga rua le o le kafisi nung kolu le saka karama. O le ase mau o le kuspa ia funga ne. E whaitoi whamata lai le tūranga le. Wa o tātou tau mawhai e mawhau, mamara malama I tūlanga ngā apasa. E tātou I lore le, we are dealing with God here. O fuafuanga mpor kalame, a le atua le tātou te wawa ai ei. O le me tau le mawhau whai upunga I le romanga sfuta tolu wha, 1134 mai. Wa o ai ea se ua I loa le fina ngalo o le li. Le ungaranga kala, kako, pe o le tala le talanoa I tātou le theology o laua lava kuspa ia kau ke aku lava la kako ngaka mai I mea laua fina ngalo le atua e whaailoa mai le winga ngalkala polo mai o e se ua I lor fina ngalo le atua po ai fo I se ua pūlenga whaatasi mai no one counsel with God if God says okay my son will come to the earth I will become a man through virgin birth so be it. O le mea ngā e tau o ngā iai. O le wingara ngā o le kala o sosoangi ngā altuspa ia kau whaamara marama mea lea. Wa e whina ngaro lea tua ki o siano e talia le moni. E talia le moni o lana fionga e ala I le whaatua tua. Pia ngā whaakul temi o whanu. O wai kuspa ia, malan whaasino manga, ai mo o mia I tātou le whaatua tuanga ngā o le kiusiano la wanga ave I le tua. Pia ngā whaako, e le tali tonu lalangi I le upu a le tua. O kā koua ka kongu ai. For instance, pe la o le salamu fu ngā tolu whai upu e whaanga whaapia mai pasta mai, a wā e sa o lava la fionga a Jehova, o whaia fu I ia na ngā luenga uma I le wha maoni. Relate la ia ngā le merewhe me kala ai fu ia. Ala fionga pa ia le tua ia mātai ma isa ia. Whanau maritama I le tau pou. Whangau mai ia keriso. Po Iesu I le tau pou. O upunga kuspa ia. Alawe mai kara al kuspa ia. E sa o lava fionga Iova. Longa winga. Awe pe alawe mai nga whangau mai tau pou. Sa o ala nga whangau mai I tau pou. We don't need scientifically prove. That pesa o e pesi nga ele ba isi ma salomianga nga ko inga me funga le to fali ia but
there is nothing. Langa le skala fa penga kuspa ia. The Bible says na whanau mai i le taupo. Ele i loa e ia se tani. O le whaatua la o lo talia lea o se folfolanga o le vavenga le mea lea. Mo le tatou talia ma mala ma lama ma agree i le tala laua folofola mai le tuspa ia. So o lo kalia o se folfolanga, o lo talia o se whaamatalanga, e au noa ma se toe mana o mia oni whaamaoninga. O se whainga e fia ai le fina ngalo le atua. Pero e perunga se fukasionga mai, a le ai fo i se whatuatua, e le mawhai ona fia mai le atua. Whatuatua la ngā tātou te talia ai, male talitonu, mea na whaia e le atua. Ia pewe o kala whai sa la monga, se la sifuru lima whai upo e tōwha mai, lo mātua oi le langi lawa ia, o whaia e ia o mea uma. E whina ngalo hai hoi. A whina ngalo ara le atua, e a vea o ia matangata, inga ia whaola ina tangata. E incarnate da, e a vea lama matangata. How? A whina ngalo le atua e whanga o mai, Iesu il taupo, e whana o lawa il taupo. It doesn't need our opinion, it doesn't need our reasoning, or contribution. O le pule au ngā le tu. Pule au ngā ale tu. Pule au ngā le tu. Ia, o le si wha, pastor. Le hase wha o Galilei, o a mai e Maria, e ala lea i le tali atu i le tala, o le a whai o ia, matina o le atali i o le tu. O le luka tasi tolu wha, i le amakanga o le kalanga ia Iesu. Nga ia wha upunga wha apea. Tasi tolu wha upunga apea. Ona whai atu leo Maria i le angelu. A wha apea whea le mea nei, a wā utele i loa se tani. Lo ingon kara a Maria. O wha mei ia le angelu. E tō oi. E wha ole a whanau e osi tamatani. A makara Maria. Wha whenga kupura ngā mea. A wā utele i loa se tani. Ele ngofo maa ua ma se tani e mau se pepe. O le fasili ngā e fōringa mai o le ofo Maria. A le whapeu maa sausalo pe le teletonu. A mai fo i o Maria o se tangata e le pei o le wala aunga o apera amo. E wala au apera amo e le i loa apera amo le atua lea. A wala au Maria ua i loa. E wala au Maria i langa asami le whai. I lona wala au wina. O lai au auna i le atua. O lai loa e Maria le atua. Whai le kara Maria i le luka tasitolu walu whai mai. Whai mai kala a Maria ngā. Ua whai atu Maria whaauta o au nei o le au auna le ali. Ia whaia ia te au e tusa ma lau whitalainga. O nā lu ese leo le angelu ia te ia. Mua whai atu Maria whaauta o au nei o le au auna a le ali. So, o le mea on tātou i loa i, o le whakaika inga, o le sunga maa ngai a le whai Maria i lauwa ai if I can take it chronologically. O lauwa ai ke o le mea mua o le i loa i Maria, o le la mawhitanga ma le ali. O langa relationship, o le la whai ia ma le atua. Whai makara Maria, o wau nei o le au auna a le ali. Whai mai whaauta. When someone say that word, mai whaauta, it's calling for a complete, full attention o langa audience, po le recipient o langa speech la whai. Makara Maria, whaauta, whoring ma rawe mai, ke mga oia kou loa le mea le ea, o au nei o le au auna a le ali. E le o au o sisi ali, e le o au o se atua whawhine. Mai o au nei o le au auna a le ali. O le mea mua la le i o le songa maa ngai a te a ulawa i a personally le i. O le iloa e Maria, o le la vā ma le atua. Men kua le wala kule angelu, ta o atu le upo le atua. A sau Maria o le tangata au auna, tangata tapua i le atua. Ma le iloa la i ai i a te ia, o ia o le atua, o le mea mua la, ia e iloa po o ai le atua i a te oe. O ai le atua i a te oe, o le atua o lo wali. O le atua o lo atua, o le object o lau kapua inga.
o le subject o lo pulenga. O ia e pule ia te oe. A o ia e te tapua i ai. O ia o le li. A e loa la le vā ngā lua. Ngā e loa fo i lea o le vā o oe ma le atua. O ai le atua te o ia o lo wali. O oe o le au auna. E te loa fo i lau kali e fai. I le atua malona finangalo ia te oe. Pe ai loa le lua vā lea. O ia o lo atua, o ia o lo wali. O oe o lana tangata tapuai. O oe o lana au auna. Mai kala maria. O au nei o le au auna a le ali. E ke mangingo lo lai tūlanga ia. Ia o lona taunu unga o le usta. Whaon i le tala a mari mai. Ia whaia ia te au e tusa malau whitalanga. Anga mafua ngā mea o na ua i loa maria o i o le au auna. A o le atua o lona ali. O le o langala le tātou te o lai, ke le ka whaalonga ma le uskai, o la i le whaalonga tā i le atua, e mafua mai i le mea lea, pe o ngai sau noa, po le ase wha o onga le lei, le songa le lei a lea, le au mai, e le tina wha le lalolangi o le tātou ali, o lea, ia e loa le lua maftanga, ma le ali, e loa lua maftanga ma le atua, o le whateita inga le la wala lea, e wa aia i a Maria, o le mea lea, o lon taunu ungo ngā mea uma, o le loko maulalo, o le loko maulalo, tanga le mwhesta ngata e le loto maulalo, ona au auna, wha maoni i le atua, e mwhaias ka kaunga au aunga i le atua, e le loko maulalo, e mwhaika ka e le loko maulalo, au auna i le atua, ai le wha maoni lana au auna, langfu e le kaunga, ngā maulunga loko. E maulunga lolo inga o ngā iale atua i le ole atua. E peilo Maria i tātou wa ai le taunu unga ngā me. Ia o loto maulalu na ia i loa o ia o le tangata sala. Wa whenga i loa ngā me. Whe upwhawhiku wa mai kala. A Maria, ua fia lava lo loto i le atua lo whaola. Upunga le pese o ngā le leu so o katoliko. Vivi i lo loto i le ali. Le atua o whaola, o ia wha amau la loina. So na ia tau le atua o lona whaola. E le mawhai stangata e le anga sala o na whai atu i le atua o lona whaola. Mea ngā lenka o Iesu o le alii ma lo whaola, o ia o le atua, o ia o le alii ma le whaola. E alanga ngā alii Iesu ia e tātou, le anga o ia o le tātou whaola. O ia o le alii ngā whaia mea uma, ai alanga whaola o ia i tātou lango ka kunga oki i le anga sala. Saula Iesu, e le ngata na sau e whaola kanga ka uma, whaola kua ima le ngā ala mai e laulangi ngi, which is o Maria. Ngā whi me kara a Maria mai, ua fia lava o loto i le atua lo u whaola. O le mea liali i o le iloe Maria, she was not perfect. She was a sinner as well. Why? Because she called God her savior, indicating her need of salvation, her need of a savior. So, ele muska ka mi konge e mga omis whaola. Pero on vaku le ora manga ia le i apas o lo wi loa le leo o le atua, ma le lua va ma le atua, e whanau mai e lo si tai o e loa o le atua o le ali i ate oe e whangau mai e lo si tai i polo inga a le atua. Ia o lo loa o lo si kai e tā ina oe e te vivi i le atua. Pela luka kasi whawhikunga ngā whai mai lo kala kuspa ia o te vivi. Ngā pese Maria, o whai upu whaongu, whamai ona whai ane leo Maria, ua vivi i lo uloto i le ali. O le mea ngai tupu i le tangata, ua i loa le atua, mausita i le atua, e vivi i le atua. E le mwhais kanka i le loa le kua onga vi i le atua. E le mwhais tangata usita i le atua, onga le vivi i le atua. A wai le ora le i, pe on whamai isi, o le usita i o le mea sili le usita i le iloa. Well, that's right. O le mea ngā le atua e kako usita i. Unfortunately, e le mawhai kako usita i, pe a le iloa. So knowledge has to come first, then the obedience. Ia e loa mo mole upo le atua,
ia e usika ia le upo le tua wa a e sau e fia kama usika e te le ilo le upo le tua e se sela whenga la usika ma e le o se usika i foi la usika e koe a mea vungali e le umatu whatununga ala ua oso kaka nga umai fulola that's not o uskai o le uskai o le fai exactly e tu se mal fatununga e fa ngaula le uskai sa o le fatununga ina ua i loa le fatununga so i loa uskai ia mar vivi o le simei o le mea na mo le ilo a se se le ilo o ki a le uskai yes na le uskai le mesi yes me ngai ka kaunga ka ua ke le ilo sa o le ilo sa o le ilo sa o fo le uskai sa o le ilo sa o le uskai ia o afianga la meanga o le ola e o Cristiano i le loto maulalo fa ape o Maria ola loto maulalo anga malu pe o Maria ia asilia i pe pasta pe o o ke le ofisili ngai fia ta le mai fa ka ia sa lo lo ngai ma le o ke do o po se fa uma ku le ia o ko ki do ko le por kala linga a sia ka wa ile fa na o Iesu i petere a sia ta wa e fa na o Iesu i petere ia pera va ona Talanoa ia fionga pa ia le tua mana valoanga perfectanga mai i le whanging kuai ia o te lona tau o te le nganga ia i ngā o le whaataun uina lea o le valoanga a le whanging tuai pe ona tuina mai e perfecta o mika ngā e 5 whai upu e 2 mai a oe pe te ema e wharata ATT oe i afe o yuta a tupu mai a te oe mō o le na te whai ma whai pule ia Israel so o sa ongara kara a mika vai mai o petele ema o ingae whana wai ia le tama le whai moa le anga whakaungu o Iesu i a vaila le matanga o fia ma le maanga i o mea le tua i abas o le tala lea o lo tatou mai tau winai ia le pule ao le tua e pule ao le tua pe o le si mea matanga o fienga i le kala lea o le mea tāua i le whanga o Iesu i pekere e kusa i tau te iloa i le ngā lului o e whaatasi o mea ina ia whaataun uina le fina ngalo le atua whakaika inga i le context o le mea tātou te waai i le tala le whanau mai o Iesu ma le whanga o Iesu i pekere i le kemila le pule loma ia le lalolangi o le tūla ma le anga loma i le mele o le census po le tusinga ingoa pe lau kako sa mua leo kako ngofuingi a whaila kusinga ingoa lalolangi keminga ke kusi ingoa ke whaila kusinga ingoa ingi ke le koe kawaru sa mua o yukai ala ele i whapenga but in the same time o yukai e koe fo ia tangata po whea lava o la langa ke e ke alua yukai e kusielo ingoa e tusinga ingoa le e tūngā male anga ngā ia a tangata yutai a whaikau i ngā o le mea ngā la inga ngā o le awa inga i pekere ema a o i lengo le mea Nazareta la ia a mea ngā la inga o i pekere ema inga ia whana wa Iesu ele ila se mafau la vaenga e ngā o inga ia whanga o Iesu ngā o ona o le tusinga ingoa a le winga o tala o le work together o mea ina ia whaia le fina ngalo o le atua pe o le interesting truth nga i le tala lea pe vela o tātou mal whaingo tātou o langa look at us how we came about ia ngai o lai wha o ia whai mea whainga luenga ngofu e a maalisi nei ma se mafau se plan o le ngei le a kasa whai whape vaso a kuspa ia e mata ina tātou whanau i whakirisiano ma le loto le tua e pevola o le tūlanga lea le ima se mafau la kupula mea o le mea la piksino o ngā maali e ke au i o afianga o le pūlenga wena se pūlenga the authority o ka māloa lenga ka loa ia le kusinga ingoa leo kaisala au kusu le kai o loma le kemi lea
Inga ia fai se kusinga ingoa laulang. Ngā lainga o mai ia Iosefa ma Maria, o ngā o Iosefa e laku I le lainga o kāwika. O mai la ia lea, o le sao la ngā o le pūlenga ia. A o le sao le tū ma le anga. O ang whapea nge ele ai le kū ma le anga le iuka ia. Se mangu e whai a kusinga ingoa ngofa ia I o, I le mea langa iai. A pe tai o le tū ma le anga iu te, e kakaunga e sau I le mea nga e laku ai. Le lainga ke oso kuai, ke la vea kusinga ingoa. So, o le big picture la ke vai I le maanga ia. O le lilo o tatu manatu, o le ngalue mai o le mana o le tu. But at the end of the day, God's will always accomplish. Will always fulfill. Yeah, pe whalau sa mo me statu atu sa mo ka ko kakalo. Stalo male atu vale male fefe. Mai ko kung le tu mfatu tua. Ai ale unconfessed no worrying ai kung kaku pe atua mania le volau kupule mero e teminge we take it as it is the will of God o le fina ngalu o le atua po nga fea atonu po ingisi me o fina ngalu le atua kaku ke loa wa I mai lava al fa solonga le ai o lo kaungu unga o le whātaunu unga o le fina ngalo o le atua po fea whaianga I ainge mea tātou te wā ai atuai ia pe o mele e popole le lalolangi I le swing o le tau whai mai o usi I le sami wa vevela le ea mea pia kau ki popole a unga o mea ngā lai tau o le tātou wā ai ma le ngā solonga kusai kisi but we are not in control. The maker, the creator of all these things is in control. Kumalale le kama ili olo kako Christian, makala le atua. Awa tu te atua, tu vali. Whamei, o te iai pe lava ma utou. So, why worry about those things? Let those things, wheka, asi isi sami, si e per sami, a vela langi, le lava kako whiola. A kako whio ki whenga o ngā mea. Ia, la mea polu. So there's nothing to worry about. Nikioa fai maka kuspa ia aua le popoli. Ia o le angsala le popoli. Ia come back in ofisi pasta e se ata waile le whanau Iesu I Peter ema. Ia pe o meanga o le valo o le perfetanga whataunu uina I ia ma le loa I o le whamauni o le atua I meanga ngalue ma hawa wai mai ina ia tupu lawa le me fina ngaloa I le atua e le mawhai si singa postpone pe delay pe cancel ia por kalame a le atua o kako o langa fui o umana whaatapula ama ma whaatulanga I le atua po fea ke sola I ai o le meo fina ngalo le atua e whai lau soifua e whai a lava e le ma whai e le fuaz kako performance e le fuaz o tato le lei e fua I le mea ua fina ngalo I le atua I tato a vaenga sisi wa pesula kakara sa kakara ngale laka pi things like that it's impossible kakuma le mas fua inga ra sa mia yes na ua mauku ma me I le mea lea I le koe ia e se ala tangata e svoi ala le tua pe o le mea maanga ianga I le mea lea o tātara malafisili lea I o le mea maanga ianga rika ki wa ai o le mea tāwanga le I o lo tātou I loa I ongi le songa whatatau I lo tātou o tua le pule ao pule whaitu o tasi pule le kaunsilingia pule le fisilingia e le fōua e le angaia o kasi tu tasi ale pule ale tu le si whakusa inga lea pule that's right God is God Pasta ia pe ila si me ki koe whanau ke lea I le vaenga mō mua le kasi o Tala ia Iesu pasta paanga le mea ia o tātou o whima pāanga pe kimi whunga le e aluloa Tala ia angalo ngā whaapa ia tātou goma ia e whaafitai te le atuai ia so o lava se mea ora mwhiona e mawale nei au nanga ia e whaatau wa alava ia ona ia o le taramasangi apas e leo ia I tā o se ato o toa ia ala o nanga ia e whaia ma le wha moe moe ina ia sina fisosoani sina whaasili ngā mālosi
i le tino keriso tātou te tau whai ngā lulu e ti ngā ina male oli ai. O Talanoa lava ia le uso ia, o le Talanoa a le uso, i le uso, Talanoa atu, le sia tari o le atua, le sia tari o le atua. Ia mal wha moe moe ia, wha malo sia, uma wha atas tātou, ia te le sona vi inga, ia wha au le tātou wola, i le olanga o wala au ina i tātou le atua. Ia, Paulus koe wha pae aku, pasta i lea, tūlang. Salula le wha umia sesi wha mtalanga. Ia. Tala masani, anga le leipe le atua ma wha manuia atu i lau sunga. Tai. Si sai fo i male utiu te tau ave o loo. Whai anei o le wha manuaina ma le whasoaina fo i la fionga le atua. Ala le tāpo taramelo le Talanoa le Uso. Ia le. Ia. Ia au te tari tonu. Ia. O le whaiunga ngare nei a fiafi. To e turi te tau mai le vea so fau le vea malua. O le serious o Tala ia Iesu. Amen. Whamanuia le tua i lolo tole nei a fiafi. Amen.